Welcome to Savor Time, everyone. Buckle up for a ride as we enjoy amusing videos showcasing individuals from various regions across the nation. From unique accents to entertaining cultural variances, depicted in this video brings a delightful blend of comedy and insights into different ways of life. Let's dive in. Share your anecdotes with us by leaving a comment. Let's lighten the mood with some laughter. Don't forget to click the like and subscribe button. Good people enjoy, and I thank you. Siya, ngene. Sila phansi. Sawona webhuti. Yebo baba. Njani ke namhlanje? Iyaphila. Uthwana umzulu Mina nimzulu mina. Okay, manje bizani lento? Le. Into le bayibiza ijika le. Ijika. Ya ijika. Manje le yona? Ya. Wayibiza into yakubona. Bayibizani? Yazi into zakubona, into yakubona, izinto zakubona. Ya. Manje le bayibizani le? Bre. Yebo le. Bayibiza idoro yesandla. Yini? Idoro yesandla. Hayi wena ubuyele ekhaya. Nimzulu baba. Kaloku ndaqalela abantu abafana mna nawe nomakhulusi Black usikelela nomlilo babamhlophe so sidalwe ngokungafaneki. Si-black? Hayi si-brown. Kanjani? Jo, i-face i-brown. Bayiqonda abantu. Jonga brown. Disijongile esipilini. Bendicinga funa sinamnyama. Bayafana abantu kaloku ba-brown ubuso bayo. Okay. Thena uthathe into erongo. Kanti And uthi simnyama i-face. I-face i-brown. ndandive kutshiwo kaloku ndandive. Kuba Hayi futhi ndandivile kusithiwa abantu bamnyama abanye bamhlophe. hayi mamsuthathe into engayaziyo. Andiyazi? Awuyazi. U-face u-brown. Ndakufundisa. U-face wamntu u-brown. Ndakufundisa. Ingakho mnyama? Uh-uh. Ndicinga abanye abantu bamhlophe abanye bamnyama kaloku. Brown. Okay. Wabona this Baltaza guy, barke Baltaza, barke Bel what. Oh, my guy, ataba represent abanna. Kura ataba represent abanna, wabona mo guy, o shupetse le fase ka moka. O prove le fase ka moka, wabona kuku ke ntho jiwa. O le shupetse le fase ka moka, wabona kuku ke ntho jiwa. Wa bona no ke a dumela gore wa bona monna kwa basadi ke a dumela a nka sarasa monna kwa basadi so se sto gwaza gore se o gwaza ka popo ka polo se gwaza popo ka polo sela gore se gwaze mola o tishishitela o sa nyake mola wa tishishitela wa turutela o sa nyake Baltaza, whoever you are or wherever you are, Aisha ra leboga as basadi, as a representative ya basadi ke re ra leboga ao ba shupetse ba bona ba sa tsema lebisha gago a ke sa tšeo kuro shupetse batho ba bona polo le nnyo they are very related a batla ba itlhakunya popo bra sa itlhakunya ene kuri si ja popo se kwa dimlomo se sa peperetse ba flo expose se sa peperetse hayi ba lava gore ba thusetsa basadi ba ra bona nna ke tlo bola ka polo
mo fitla nna ntlo motho wa gona le ditsebe tsa ditsebe di tsona mara o butse re tlo bola ka phone a bona mo guy I salute and surrender. Look at you, smarts, ishanda pa, into his kalagashi. But I get told slender matzamaya ikola never get tired, and that's the owner is careless. Can you say afford to get the players serious? Walk about men of the match, bafuna bonke. From Josie to Kapa, Kuluma Kapati is in the second. Ukhrija, chaos and havoc no rivet at the same time. Abagadi! Show me your number. You can't wait to keep. Don't forget to engage with us in the comment section and blast in the like and subscribe button. Good people, I thank you. Tapa mfana. Tapa baba, tapa. Aba wethu wena tapa mfana. Wena ke ubeyilela tapa. Tapa. Abo tapa le mara wa man. Oh, uthabela mo wethu wa ngkhagere. Tapa. Tapa baba. Abo untibelele ke ngobona. Uru wena ma. Moyo. Give more. Utsho le kae? Wa o le Zimbabwe. Tapa. O sa utsa ke. Elisha everything. Mara wena o ka re o tseba rona le latga ka wa sekhie monyako o be o sa khie wa mara o santse o khie o tšee le ntho e ba re ke eng ntho headboard sideboard o thibe o thege monyako o bo thibele ka mpeto gogo ngibeka amathambo mama hayi nami ngiyakutshela wena uthanda ukuzwenza i-28 too much Okay, cool, yeah. Pav, your Zulu brother is a bully. Exe, usawusile leseko. Yeah, sawusile. Mina ngazalo lenkane uyanihluba ukuthamela abanye abafana. Anginendaba namfana, ufuseke ngiyaqina manje. Hawu. Awule ngomibheke kumina mfethu. Ibheke ubona ukunukana. Awu. Cha, ngisho phela ngoba imina onginqabe nesinko sengiyakuzwa ucula le ngoma oyiculayo. Awukahle. Usho ukuthi wena ubaleke ngaleyo ndlela ukuthi uLimithi engenza ingoma yokuthi wena uma unqaba nesinko mina bese ngiyicula. Hayi, awuthi ngithula. So mina ngikhuluma ngathi. Hawu. Hawu wena. Bokoza mina khona manje mina. Angijwayele kabi. Ha. Kodwa nama-iPhone ejela kumele ungabi nefoni and uma unefoni uphatha ipopotwane opopotwane kumele lihlala esiswini ufaka le mdidi uyalapha hey bunu uyazwa bhuti uhlala umincile ya uhlala umincile neharam yangena la nomkhonto uyangena siyawufaka la ungena la yi-safe place leyo angeke bakuthole ngalula so mina it was when 1986 mboshwela ukushaya ijuwerali yala eBedford Mr. Shemas Juwera la eBedford Center ya mosuka nje ungena ngal interest le ebuya ngase garage eBP ngase Shell garage ungena na ijuwelry shop lapha phansi angazi ngizobathi sephezulu manje sabamba lapha ngiphethe izinja zami zaseZimbabwe abomemba abuzwana phela mosuku ngitshila zalithala ibhoji ya kuphethe amageja C3 uchaya sure ya ngiphethe enye bekuzona uPF icommand yamasotha ya ngiphethe igeja ya AK47 Kalashnikov ya safika lapha ngathi nephahluka ngeminyonyo kanje Hayi. nimhlele ebhodleleni Amanithe hayi general. nale chego kunamakati engifuna athelwe ngebisi sithatha ucheese sudle ngenkani njengamarodo Manje ke uthi ke amakati lawa aphethe. lamakati ancokuthele intahantaha yeshemu uyabona waya ngomtime ka10 ifobeya ngeLondon Road straight eFabrikini na indaba enkulu khona imvemvane esishaya emva kwendlebe kahle lekhago lena ishovwa esinye isishoshovi sala eGomoro Awutshele ke general.
wena uyifrustana kanjani yonke le namba namba Utsuba di crystal man. Utsuba di crystal wena. Utsuba di crystal. Yes. And then it's Tunya the Saudi Empire. Tunya di tipa. Defense here. Security course guy. Tabang. Mama ngomele senye. How let's move a who changing the TV. Kanjani mina badana trani ndoda ina ngijara trani mina bangne lo muntu ngezana trani 4 It's 4-2. Uto 4-2. Yeah. Kicha teki sore yana trani jumu. Na ngama fitrana bai 2. Bana kan turan change plan, shall they hide for turan change. Ya ilunga ngama trani short ya ba. Ishoda ngamalini. Ngiyangifundela umadenzi. Wena wapelo pale. Mama kisi nenda eva. Sasa leta moyo na damu. Stupid question. Imani kibanda nenda. Ndio ndo mzile na na kete. How come that's how I Lahlela ngemali yami la ngimqale ifathi randa ngikusakhuleka angithuka qala indaba yomuntu angithuka wayena lo yakhuluma noshaya umuntu ngempama wena walokhu mase ujwayele wena uzohamba udabukile ngoba wona Sonya Sonya uzohamba uzowele wona uzonya usala sisi Yazi umuntu bangabe umlandelele